وسكورة سكبتات زرانة وداه ومبساش أديقاب زجا شوف كمونوبة دا أديقاب زري وججلم بابصان قوما وبساش ايتاني لوشطبخو بسكسكا بياب زراد زري بساش أديقاب زر شبغا وججلم صحيح نخ قصبا بنو نخ يغوب يبتنو جيمو سؤالم زيغبو بآت نوبة شجيئة ستبقو بقوا أديقاب جاقو بري جيئات خير دا أديقاب زر نخ أتنو نو زوج أرارات نغصتهم يا ذكر قتل بقول ولا سجب أما يجد تخنا بزر نغصت بزر ويبزر نغصت بزر جالو شتي بزر لحجة ها بزرانة غصب بلو ويبزر غصب بش صوب لكم أديقر زر تخن يجن زغص أن شوي زكاة تحب زكاة يا بزغة كامرة إذا كنت تجمرة يغاشت أديقر زر أقيم ما بتحب زكاة يجرجي دي أنو يعني ما صار نفتنشو تكوّجن كويس أديقر زر تحب زر يزبط يخاب زر يبسم تكوّجو قيحجو دي أو أديقر زر زيوجنم بابصا وأبوكر خدو غشاء جاءوا ذكدو نوبري تحبزم ما أجي جرفاو عارف زم يقارور في غصر تقرا ذي حوي ما ديابا تحبزم ما تحبزم ما جرفاكر فغوجن كويس زم يقارور يشرور يوتجن الباص ما أجي جرفاك زم جلم أجو عارفة مسجل واتر بزم نخ قارور كوس عارف وتجن كويت يجي عارف أم شابهم بابسون أتيجا بزر للجغم زركة جدا دتكلم للجغمي يأسف ساحل عارفة مدنا زبساحل للجريد كيف سجز أنا يجيب ساحل كرجل أسف وتحمل تفضقات زوج أو شخصجة أو خذ قبسة لما تكلم زر سكور قبسة تدخل أنا تدخل توري بوتك أو توري أراء توري بوتك أجي كذا شت حجان زوج أخذ زر جلو أتيجا زر ميتحجان يخاف ذكر نبلش كم يابزر خاف ذكر يمغب الشاب أتيجا زر يزد يخاف ذر قوة الجن كويس أتيجا يخاف ذر زي شجر ساخكر أتيجا زو شتمة خطري أدلي زر يحفنو تنشو زم كما بساخك وكتخر للجغكم وفاشو أوطن كويس أتيجا زر للجغم زم باسا يجي زم دوجة يكادك بريفكس سفكس جدو أريعاكر أتيجا زر شخص وطنش كما نختنشو كميتانا كما ساخ أجدي بساخ مخوكو عاكم تشتين كوي بزكم كالجحو آكر ساخك فوتن كوي آكم يالا الجغم باسا أتيجا تحنر أتيجا أنر جدمو زو شتين كويس تحن بساخكني شوات بساخكني زي حن كويس عمرما زر بزمجرو يوجد قنار دا كما قنار ليسيا سبتشاني بزمي أوب تأشوج أتيجا بزم خمجن ميانا خشحات خك يشجن را بزر شبق من بزاقش عالي أب شبقر حكم عالي أب ما شبق حكم يوافش آخر يشقش عند تيتو بزم يزد زي خمجن غوب يوتو راسنا وقت جيست أنكر حمد يافجا سكوير تخو زوجان خراب ساعة أوكر زر إلى جنون زنور الحاو وصور
Bu değerli kardeşimizin söylediklerini hepsini aktarmam mümkün değil. Bir defa bir tarihçe verdi. Aşağı yukarı Suriye'nin kuruluşundan bu yana orada Çerkezce Dil Eğitim, Dernekleşme ve Yayınla ilgili çalışmalarını aşağı yukarı özetledi. Onların hepsini hem not alamadım hem de kafamda tutamadım. Doğrusu mümkün de değildi. Ancak bunların içerisinde çok önemli gördüğüm bir şeyi ben bir daha kendisine sormak istiyorum. Semruh Emin adını bildiğimiz, çalışmalarından az çok haberdar olduğumuz ama çok iyi tanımadığımız çok değerli bir eğitimci ve yazar idi. Yanlış anlamadıysam Arap-İsrail savaşlarında vefat etti. Yani kayboldu, bilmiyoruz durumunu. O zamana kadar yaşadı. Ondan önce Merc diye bir gazete çıktı Suriye'de. Bu gazete çok önemli bir gazeteydi. Sanıyorum 1927'li yıllarda yayınlanıyordu. Ben o tarihlere ilişkin bir nüshasını görmüştüm. Arapça, Adigece, Fransızca ve Osmanlıca çıkıyordu. 4 dilde birden çıkıyordu. Bu gazetenin devamını bulamadık. Merc gazetem sus. Fiu para. Tuatru para. Tuatru para. Biblioteka hamstams emslu para. Şöyle koyalım. Siz duşun seçe var. Duşun sigara her merce vakit kovlat çizeri. Yiyip su şap. Şimdi o Merce gazetesinden bir nüsha şu anda Maykop'ta Devlet Müzesi'nde sergileniyor. Bir tek nüsha, muhtemelen 27. nüshası yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten çok enteresan, onu incelememiz lazım. Hangi temalara değinmiş, neleri işlemiş. Çok önemli, o dönemlerdeki mücadeleleri muhtemelen yansıtıyor. Ama herhalde çok su yüzüne çıkarılmasını istemiyor olacak ki bir türlü başka bir nüshasına ulaşamadık. Ama bu Suriye'de Semruh Eminlerin ve arkadaşlarının çabasıyla yayınlanan ki sanıyorum epey sayı çıktı. Yani Sefer abi daha iyi bilir. Yanlış hatırlamıyorsam 100'ün üzerinde sayı çıkmış olması lazım. 20-32 aslında çıktı. Pazarlı sesi zıtmışımızın Laçkim Rahaba Hadi Müşerifay. Değil mi? Zarbaşı Osmanlı. Sıdvi neyse, Suriye'de hakikaten ciddi mücadeleler verildi. Suriye'deki yönetim de her ne kadar kendisi Araplar bize çok iyi davrandılar diyorsa da yönetim maalesef çok iyi davranmadı. Yönetim ve işbirliği yapan üst düzey yöneticilerimiz olduğu için, Hadige'lerden yöneticiler olduğu için Hadige'lere çok açıkça bir baskı uygulanmadı ama okuma, yazma, eğitim falan konularında ciddi baskı uygulandığını biliyorum. Bu dediği çalışmalar da böyle resmi okul statüsünde değil, daha çok dernek statüsünde ve kurslar gibi verilmiş. Yani dernekte bilgisayar kursu veriyoruz, çocuklara oyun öğretiyoruz gibi bir kılıf içerisinde anlatılmış. Ve yaptıkları çalışmaları görüyorsunuz. Gerçekten bu olumsuz şartlarda bile son derece güzel çalışmışlar. Oyunlarla çocuklara ana dillerini öğretmeyi başarmışlar önemli ölçüde. Ben yanlış anlamadıysam ilk yaz kamplarına başladığımız zaman diyor, gelen çocukların yarısı Adrece biliyordu. 4'te biri anlıyordu, 4'te biri hiçbir şey bilmiyordu diyor. Bu oyunlarla yaptığımız eğitim çalışmaları sonunda şimdilerde yaz kampı yaptığımız zaman 60 kişilik grubun içerisinde 1-2 tane Adrece bilmeyen çıkıyor. Geri kalanların çoğu ya çok iyi biliyor ya söylediğini anlıyor, anlayanlar daha çok olmaya başladı. Hiç bilmeyen 2 tane gibi çok az olmaya başladı. Bu çok sevindirici bir gelişme. Ama ne yaparsak yapalım, bize ana yurt dışındaki yerlerde maalesef hayat yok. Ne yaparsak yapalım, suni teneffüslerle yaşatıyor gibi oluyoruz. Asıl varoluşumuz ana vatana dönmemize bağlı. Bunu mutlaka başarmamız gerekiyor. Aksi halde işimiz kötü. O da vurguladı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Nici Yordaniyem hiç avuçu tamamen davat. Abıkım yeciyat bağda kuaz, zekvaz, vakavuşta yeciyatın
يوجاب كريات كفت خار راشت يوجاب كر راشت ياتكيش كرا بغراشت أب جامكاتي تكش رجام وش خدوات تكش رجام آخر تكش وازك رجام قولك خاطر فايق برا خذوت بس باي تاكوبا يوردانيم نتاب جامكات قفا كوكوبري غدازوشتا هاي جابت كرش يوجاب يجابك يلبس شوازش يورداني تبكي جامي چش رابط يوباوز گرگا پوچی يبدأ. Jamchat. يهاجتنا بغر يتحمادر ناهوشكر سنجوكر بما هو س منر شيبورا توشي تخرن يوردان يمشي أدقى يجابنجا ساعة زاغلي وناوجا أبسوا أبقناوش يتسيبي يجابن شرس سبيكر يزغسر نهبر سر جلس بخز غجبر يافش هذا سر سبيكر يزغسر سي أشعاري أراه قاطع بديجزم مخلوط تدوشة يوردانيوم يتسكر يوردانيت يردنلو زفاور ثبتر يوردان شروش كابزنجا نخد غبسغشيت بدوي عرب خمرة Черкес хлеб кымра, хлеб шабза аподежир. Йорданец Ürdünlü misbraz. Şerok şabzın kıyıra karadır hleb şabzıhır yığatapan koy. Arati Yordan karadır أتجاور أتجا ثقر أبي يشابس يغلطن كوي من الشغل بالشرا بطرق يافن سبيكر راجلي يجابن يبري يبلاجر في جاك يتسيت قنوش يبري يجابن يبري ودلات يجاب مينرا شيبورا توجترا بلرم يتلس بشكوش بلقاتي ليسر يجابن قزوخرم يبري يتلسر راوشتا آية لسن يجابر يوجر كاسن يوشا سأل سجيكم أديك يجابر شتاق مر أديك جالك بساسهر زغسو الشيء جكزي يجابر شتاق يجابر داخو غبسجر داخو أو أديك أبزر شتاق Kafkaz'ın narcı şişu dişikşır abige adigazı şırana düştü. Gutya psege. Sözcüğüm se kıstıralha kalemir sas şarın kudizge adiga şanıra adiga şabza abim yepşawo
أديك جو قافة أديك قافة شناثة أديك أشطابة وجم شيء جاوب شو أفكر نسبيه يجامل س جلسوا شاب سوري أديكاتي يزغاسوشتا زيجي أرى بمسلتك قزقرو آمي قزقشاقم مية جابم غشوان أرى بجانا زاوي لريشي جوشتا أرى وناو قابزي خشيرس دي جالكم دي بشاشكم أديك جالكم أديك بشاشكم يوصلوا شيء جاولي كأوكو يا جالكم يا بنر أديك يجابم قاشر إكي غشبنا خلصنا مخ يا نحبر يذكر فاتحه أديك أبزي يجوشتاك دي أديك جالكم يا شزقمر ما جشتاوا أديكها زي يجنر يا ففتقم ما أديكها زي ورق خمجة كافكاز مشيش يلجا ودي شبكر ناتش تراد زاوا ميجات بمش حكا تراد زاوا تفيش خمجة سابيكر راقا يشتاك أديكها زي ولدكم يا بساعتكر أبكم يا باش وشتاك داري دزوسو تربية مهنية جاوزي ورق داتا تربية مهنية أشعار قرارن يي بروغرام شتس ده يجابي من ديريكتور يفهمجا أي يبري تسكر يجابر زئو بزفوها قدام أمرا أبكم يا فهمجا يتلقى يدغاسو يدغاشتا أو شجاوزي برشاد جالبا بستفكتها يجيكو سيقول كده قابلوكو أو بستفكتها ما بش حكي سيت كوديز يا جسامي يجابا ونفشكم يعدا ماتماتيكلي غاجر فيزيكلي غاجر رابطلي غاجر يزم يورد يزم يأحد يوكانوش مجالكم أدياتي يرسات جس أزفتا كلاس الزجاحة وي بشاد وجاد نحبر عليه جهة أديات زي ورق نفهمش سابا خير جاوشتا ما يجابك شلاج يغجابك من نحبر أديات ما يغجابك كرالي يشابزم في جيانوش يزكر يا ورق نفهمش أديات زي بسكن كويت يجعلها سقط جاء ونفسك دي يغجابك أديات زي خبسات الجدبود كتخوز فلقم جاء 600 أبديز بوغمجا يتسيب لسا بسقطا من رشد كرة بوشنا طورا نسبة أديغابر ديكويري يجابر أديغا فابريكا فات يا أكتب خمجة هيجي بدو أديغا شحقور قاشتجاوة يجابر قداهرم أديغا خابز باشو أديغابن فارغو هيدو غساو ستنجي أبنا ساقط أبقنا وجد بسكاهر سقي غوا بوليتيك أوفر زبور دبخا بحري أديغا كوي ضجاقه
çelef ama zigoreper kaha kori. Arap nasyonistler zikre pamgel. Sorar mı? Zikomir tedegiş Afrika çıra. Din itsaya. Aufim ya akar kasa kari. Yecahır zişipwa. Arz etmesi. Abike siz abis şahane zid hamakum tku ما فقط جبت فرق ما هو تخو أديكاب زي رابع يشتغل يجي زي كسر بنجمان أرتم قيكوكا يجابا شاب زميل داوا عربي زي رابع جبر يقوانا رمجا إنجليزي بزر يجاندرا أديكاب زي يزكم يا ونا بنجر أديكاب زي شعب زي يا وزكوركا أفكر وناكم يجعلك زانجو خش أراد أبش استوار كيش يستان تشامر شئات سابقا لاجة زرن يام أريد كشان نافقوا لاجة زيان نحوش قرارات أديكاب قوتيا بسكر ولا جو بردنم صفتها بكرشكر مبسوكر أوا نخدو وقت بوز متلاو أديكا تسوي زبر كريه أبيش مسوي أديكا بزرت في يامي سو أديكا غرت في يامي سو زمانكو تحام يدما يجابا يتخدجر استكنسوي استوى زازغار بسوري دقيقة تقولي وزير أبجزان زيان كأجي أبجزان جمال يجابك أديك يجابك أديك أبز جارك أديك أبز يا وجلو يا جي وجلو أديك أبز زرعش أوكو قد تجيش كمان دي تلفظ هيجري زغات الشنق كافكازن جيد سيزي خويه سيقول سيزوكواتا عادية يجابا بشر وعاتمر را ويوردان يمي عادية خوي من مجلسو كنشتا أو خوي ميكشيس قرالم لاجي يتحملكم يوردان قرالم جب عادية كر سيتكو ديزو عادية خما يا بطلاق نوبر يا را دواسر يا را سبسافر ما بيجي سوونتي شوف جنس ويشتما استكرم جيالي وبيستيس هذا زور خوش أو كنتاو جبال زغرواش أشي خروج تبر عارنا خرجش أول تكوزش يجب 1985 yılında Çerkes Okulu'nun davetlisi olarak Ürdün'e gittim. Bu okul Ürdün Çerkes Hayır Cemiyeti'nin Kadınlar Kolu tarafından kuruldu. 1974 senesinde bir ana sınıfıyla başlandı. 2 sene sonra başlamak üzere 6 sınıflı bir ilkokul, artı 3 senelik ortaokul, artı 3 senelik lise. Uluslararası bakalorya sistemine dahil bir okul. Ürdün'ün en önde gelen okullarından biri. Burada Adigabze dersleri Naçik'ten gelmiş. Adigab kardeşlerimiz tarafından veriliyor idi. Daha sonra unuttum söylemeyi, Suriye'den Bataklı Niyaz ve Tuğuz Fuat da bize katıldılar. Okulda öğretim Arapça temelli, yabancı dil olarak İngilizce ve mecburi olmamak kaydıyla Adigabze, Adigacı okutuluyor, yazılıyor. Bu derslerde ayrıca şarkılar öğretiliyordu. Biz onları, yani bize ayırdıkları ders saatinin bir bölümünde